Bos, kita puasa ini bos hari ini bos. Puasa ya? Bos, puasa kita ini. Oh, muat sambil Yang puasa, gue nggak bos. puasa, saya puasa sendiri bos. Oh. Puasa kok lemu, Lur. Bukannya habis banyak. Oh, bukannya banyak. Minum susu ya? Iya. Ya ngono super ki yang rajin ngono ora kuli ae matul iki. Ben entuk keringet barang kok. Hari ini kita muat lagi, bosku. Pak rapet. Muat mobilnya Bang Rutil. Bang siapa? Bang Yoga. Oh. Ojo lali mampir, bosku. Bro. Papak ini. Oh. Wah, dan. Di apa? Di papane bolong-bolong iki. Supire lek mek kakean purel ae mobile ra diurus iki, bosku. Wis. Kene sing cendek. Ndur Mas wis anu lho. Lah. Kok terabas. Maju. Mesti buru kayak di sini kok. Oke, bosku. Kita hari ini muatnya pagi, bos. Takutnya kalau siang hujan ini. Di sini lagi musim hujan, bos. Jadi kita muatnya agak siang pagi nih. Nih, bos. Kok nabrak mburi? Kowe gede gede lur. Teko kono ngarep pane udah wi ngarepmu wi ngono. Lore enek wi. Ora terus wani lho Yan. Teko dhuwur piye cek teko pojokan wi. Ora sing enteng kok. Ora iso puter lur mobilnya. Mobilnya iso puter gak wani lur. Rode keadaan mobil ngono kae lur. Bawatin ae. Ngarep ae. Ngarepku mau jek enek.
Lima. Mas, ini pagi-pagi nomor berapa mas? Antrian mas? Nomor 1. Nomor 1 pagi, bos. Jalannya nyantol-nyantol lur. Dipatuli lur. Supirnya rawajin ke macul dek. Ya ngono supir ki yang rajin ngono ora kuli ae macul iki. Ben entuk keringet barang kok. Oh. Kayak mending enak mbak liyane mobil liyane iki anak sing duwe ngene iki. Nah. Lho. Lho kok posisi piye to ki? Nyantol lur, dalane lur. Mun golek watu lho par-par. Iya iki sik arep dipesenke watu iki. Nah. Oke. Masih tak lumuh kuline kayak melak ke nyawang. Ya kop, Kang Ari. Kop. Iki lek bahan kutok mau sing ngekop ning gunung iki. Wis mani iki ayo, kene. Musik dong kuwi urut patung ngarepe kuwi kok. Pi, moh ngarepe moh. Nah kuwi. Ganteni lho moh. Kucik cekel wonge. Oh. Ya sini diganteni yo gelem ae deh. Bos, kita puasa ini bos hari ini bos. Puasa ya. Bos, puasa kita ini. Muat sambil puasa, Bos. Puasa, saya puasa sendiri, Bos. Oh. Golek lawa apik iki. Puasa kok lemu, Lur. Bukannya habis banyak. Oh, bukannya banyak. Minum susu ya? Iya. Ini kita nanti minta HK ini lur. Macul soalnya. HK lur. Soalnya muat sambil dandan dalan lur. Plus dandan dalan lur. Pengurus nggak tahu lur jalan kayak gini lur. Taunya ada buah keluar, buah jeruk. Ayo. Gas.
Oh iya ya, Ustaz. Duluan,